Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo treb Aceh National Movement Sengkmi hak arpo kundai terik unai luar arajar arpo ar kalalet banyak kendo yung menteri kampo yung kesorkar jela ubalak men rembui bad airu kador khas hak abedai bad kajeng pentut kisipai BSF ha Jante Hills kabadan hak haput bad ka Bangladesh. Kaseng kalayo jing ujor nakipat ba nong song ya kani kajing le kisipai BSF bad ka bala pendik ya kalet kawan kipat ba nong song da ka batala si yiki kali bat pan yiki kot kisla om tang kata kani ka jingle jongki kabo jing maru khamtam yiki kenthai khenna haba ki let jinglen kaseng ha ka jing kren bat mentri kalabu por artayo ba kisipai BSF kidei ban sange no mardor ya kani ka jingle donbor balada kendang beteng kaseng kala berngem basan phau kali kaseng kan sahiar na shillong balada jia AA kaseng kam kit kli Ina discuss mentan yung ba nimat kini ki BSF hanti ko war jentia ki wana Kashmir. Rebelai ki le ne. Hawat nim khang ke ta jing check ki ti mar blak. Rai soba wat pendik ia kita ri mulo. Wat pendik di traditional. Ni lakan ba shai but artayo ne ko. Yung kasokar tang artayo ko dai ban kontak ya ki inspektor ya ki BSF berdai mestanya rakim sanga ni lakan ba shaj minister ba san phokali ge chin em kan nasional ngimtet kai bonja ilara ada kata nomor pi ngim sola sha shu igni chi sha pendik tungki parok prasma mangte po bodar nomor pim sukun pedal ngan puspun mau kanai kan dek simpan kong sisen le ron ngi pen ibor juga HM warjantia circle bat ki BSF dang ni gisi ni benar ya kedon ki pen ibor sa UBSF bat ki di kot Yesu wadah dia. Ini semua pun orang bak. Ini di BSF kita betul tu ikan uti. Akam ku jengki kalau ban pek, ia kita ki marblak ban pek ia kita kajeng wanrung jemik jengki kar Bangladesh nak awais kari syak awai pat. Kam deh kam jengki ban pendek ki tradisional. Deh nak tahu bak ki kum kejak benrew kum ki pajbak jalan kalian nginom syak ia kita BSF. Nama nilai ia kum kini musa. Te ngikermen ba kejengkli jong minister kum bawa keluar ni uang bangal keren UIG intelijen jong ke BSF ro lakhot yo home secretary jong ke jalaru megalaru lakhot BGP ro jong ke jalaru ba banyaken kane bat wat home minister ro uang kan mensua kimlong BSF kene hal tan datang kane ka peratun ke Batumai. Girayakan batip kiwan na Kashmir na kiwan na Jharkhand na Chhattisgarh na kiwan na pi ya kata jengkem nang tu jengki ngimkhang ka jengkem marblak jengki ngimkhang kadai keduti jengki henrai yong basoba wan pendek ya kidong snong wat pendek ya kita ri trimlo wat pendek ya utrajala wala pendek ki lokal to namar ngiyo ka jeng komplain da ka pors ke porba teten ki parari jengki hete hawa Gila syabri ro syapende kiwan nabri ro syapende. Tinggi dak jeng so bitar syang nang iwan di kendo ya kumustar. Wan ngala nilai pun lupa ni sini tinggi ong soka lada kanom jai knang kanom jai ai soba kum ka soka i kahaban sin kli na ba. Ya kan ber BSF ba kim de syuk pendek nang ni sikmat. Ya ki para dok ki para senam ni ban tu ya po hanya wa. So no nomor nimlaksa bat nimlak ban supai kai ke jeng jong tari dari muluk ko no tari pawat ya ni kermen la ka soka kam kwa kanom ja kai ka hab ban simkhia ya kam la ka kwa ba kam ja kai ni la kan sai ba ngin hiar na saburi ko san pawro ko li la dak ja ba ni BSF yang pendek si pendek ya ki barodok ki prasnam ya ki tari muluk bari ki sedong ki beran ha ta ka pa ka dai ka jeng kan jeng ba Deha kaji keren jengi, minister la kular dan simkia ya katu kaji lek dembor thambor ki BSF ya ki paiba nang song yang kawat jengtia teu la aswa pun ikundu ini la ongru yangi ba la dep shong meeting ba IG yang ki GGP yang ki BSF ba IGP yang ki polis te halor kaji keren jengi nisnyau ba kaji keren juku kolong kala biang palat bat ngin suap tang kepor ba kane kaji keren jengki
Kene kaji kren jong Home Minister bat IG jong ke BSF bat IG jong ke pulit galak ne em ban urlong ya kene te lada kene kaji kren jong ki kam urlong ngina kaliang kaseng ngimban se ngi hap sim no da ka wei kalanti nama rangi iba hakini ki por ki si ki balalek no kaji tha cha chambor jong ki pai nang sonong kawar jang tia hakini ki BSF kalong la long syabah palat haji sha kini ki BSF kidai ki border security force ki ban pek ya karung kami yang ki khar bangla teh ka jaka bikin pek ya ki khar bangla ndai ki pen kurmar snong pat yang ngi nong India kani kalong ke bas ngau si adu kata-kata marwat ki pai ba ki bawan yeu na juai ki thet ya ki khau nam ta ban bam hing ki thet ya ki jhur ki piat ke barok ma ndre hashtag lenti une UBSF pat ula ong ba ai ki cash momo ai ki GST ai kita ki dokumen ki bala ki thet nang no ndai ki tiar ki ba pendon kam hing nang no ken kin hun yo kita ki GST nang no kin yo kita cash momo kene pi ke de kata ka dong ke jing ka ba ya kenduk ki pai ba syong ha bordar tenang ta ke jing pat kolong ba kini ki BSF ki pendik ya ki kentai kena ki balek sum khamtam ha ba ki lek chabri kwai chabri pati ngi don ka jing arten balek se la shai la chisngi un bat un thambor pat ya ki kentai te mentang la yo ekren ye kini ki e baro ngi la banbor ngi la penbor ya Home Minister ba pidai ban chimkhia ba da lele ba ya ki kali ki motor ki bakit ya ki bam ki di yang ki pai ba nang sucina jang petega thang de ban pungit hande la da ki kwa ban check how to border babu unu boundary Bangladesh mde ban wan ha po sunang po thau ban pan ya ki kot kali tang sulap ki kali ki berit ki ba ulin surum ceneng ki ong ai kot kali ni nak liang jingim siai hap ke kamram jang ki kam de ke kamram jang ki ban check ya ki kot kali lada de ban check kot kali ke de ke kamram jang ki enforcement ki NBI ndai pen ban u ak LD pat kum ji pulit ban check kot kali kane pi ke long ke jingle kurma jang ki kalong ka ba om iya hapsu ta ka daw ba ngi wan hang ne da ka jing sao dom ban ye kundu ya Home Minister de ngi la kren hai ngi la ken sani bhaya ka ne ka kam yong ba na ka liang ka seng ni ai por ya ka sarkar news ngi ba lada ka ne ka jing thambor ka dang ye chkhamat ngin ban se ngi hap ye do pai ba ban tham da ka bor ki namar ngi yo i ba ka ne ka jing le jong ki kan salong pat kan sedon ka jing ja ka ban sansi la sa jisni ke shwa ba kan ja ke ibaro te ngi hap ban pek sani bhaya ni ke ibaro. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.